In de nome del Bab, e del Fiel, e del Spirito Santo. Nies frare Jesus Christus que envidau en nos otsqueu, el que venius per annunciatus carchauns, l'Evangeli en plait e fac, el saigi cum vos asceses. Caros ores, caros fras, messafons e jufens en Christus, a vos tuts, in cordial benveni, tie nostra songia messa dominical. Quest fin di Yamna, sco era la fin della Yamna Vargada, vegn festivada in differentes dioceses della Svizzera, sud il num, Yamna della Caritas. In avetta e in plenezia per tutti, in special per ils paupers, per quels che viven sud pregiudicis, per quels che pitescen, quai era il pli fervent javish da Jesus. E perciò l'Evangeli da San John leginus il capitolo 10. Eu sunt venius perché agian la vetta e quai in abbondanza. La nuviala dell'originale da Dio ai fer unita con la solidarietà per il scarsauns in miseria e per quels che ston viver al u della società. La buona nuova da Jesus ha in nuviala del plait e dall'ovra. Nus essen envidai en da deser carchauns che taidlen. Carchauns che laien persuader da Jesus da viver e da gir. Lain piese sarver per la sentupada con Jesus in questa songia messa e ruga el che liberesci nus dil turbiscem da nossa vetta. Il Kyrie. Signor Jesus Christus, tes plais regalen a nos reconciliazium, els rinforcen nos e la caretia tier Diu e tier il proxim, nos rugaintai per tia misericordia e perdonament cum ils cloms del Kyrie. Nos steins in pais. Senhor, tias annunciau l'allegraibla nova della carezia da Dio, en plait et obra. Christus, tias fac stem dels carchauns ca veni cum lur bordi da gravetias tiertai. Senhor, ti clomas ed engachas era ots carchauns da davinavon tia buna nuova. Il Dio bundadaivel feci misericordia con nos, el prendida nus quae sparta nus datai et in da lauter, e lascis endinus sia caretia, entras Jesus Christus, nies fra e nies Signor. Amen.
Lain ura. Adiu, en tiu fel aistis echaus en cunnus carchauns, entras iu viver a el musau anus, conus duaien viver in cun lauter, conus duaien segida in cun lauter en temps da miserias e grevetias. El fa curaja, den curi forza en tia caretia. Nus rugaintai, regala annus en questa songia messa, forza et anim da tedla et agir tenor tiu plaid. Persuender rugainus tai, entras Jesus Christus nies frar e nies Signor. Lezione del codice Job. Job als aus sia vusch ed ec. Ai bus in tiara combat la sorte del cristian, a sia veta scol vivere del mercenari. Scol sclav, che quera l'umbriva, a scol l'uvre, che specchia la paga, ai eura cirt mo temps de fadiga. A nots de dolur a instabilides per mai. Moni a dormist a io patercia. Cusa da meun, che io level puspai. A cui io level condi tocken sera. Sin kai fabrin son ja fis del turment. Mes dis els sgolen pli spert ch'ina cefla, spareschen senza speranza en nuot. Patraccia bain, mia veta ai sco inflat. Miu sa meine vase pli ventira. Leitzer la sonja skirtira. Tes plaids, o Signor, ein spert e veta, tias plaids della veta perpetua. Il Signor cum vos. Ord il Evangeli tenor son Marc. Da siu temps cura que Jesus abandonau la sinagoga, ai salieus pai a pai e la casa da Simon ed Andriu, ensemen cun Jacob e John. La sira da Simon fua entalec cun febra, et immediat an ai plidau cun el da diela. El aius vitier, apriu ella plimeun ed alzausi ella, e la febra abandonau ella, ed ella a surviu a diels.
La sera, suender qu'il sulel era ieus da rendiu. Anins rabitsautier el tutils melsauns e malspirtai, et il entir marcau fu radunaus avon porta. Ed el amedegau biars que fuen mudergiai da differents mals, ed as scacciau bia demonis. Mo el abo schau plida ils demonis, per sai sabeven ci quel saigi. La damaun marvel, aunc avon cae caci dis, ai se levaus, ius diodora, e serantius en liuc solitari, e leu a el fac oration. Simon ai dau suenter adiel cun ses cumpons, ed avent an flauel, an ai dec adiel, tuts enquerentai. El a respondiu adiels, lain en sanau auter, els vits vicinons, perché eu porti era leu la nuviala, per quai sun eu sortius. Ed el a ius tras tut la Galilea, per degont en lur sinagoges, escacciont demonis. Evangeli dania segna Jesus Christus. Usa Jesus. Caras sores, caros fratres, mesafons e jufens en Christus. Je scoio ha già informato l'introduzione, ven questa domenica era proclamata sco Iamna della Caritas. Quelles domeniches udinus ord il prem capitol dell'Evangeli teno son Marc. Els Evangelis venen rapportau denturn 38 miracles da Jesus, 38. Lu venen auch biars vitir kein semplamain venidos scretasi summariamain per nos informaziun scoien nies Evangeli odiern. Leu stat ai, el amedegau biars que fuen mudergiai da differentes mals edan scacciau bia demonis. En siu Evangeli vul il evangelist Marc sutta strihada l'ensciata eniu il misteri pli principal che Jesus ai il fel da Dio. Jesus ha pusonsa sur da tut, sur tutte sorts malsognas, leves e greves. Scos pintrader del mund liberesha Jesus nos da temas quech e quitaus existians del minchadi. Eu ai viu que siamna surpreendentemente duas curtas novidades alla televisione che hanno rapportato dalla pauperità alla monta che cresce l'Italia, Francia e Terra tedesca e da scia vinavon che l'Europa, per esempio. Con loro campagna el on 2020 su il motto Bo tuts an viver con l'uvra supplication les organisacions de la Caritas nus da prender en mira ils carcions als quales il di viver toncha mo malamain malgrad ave lavur. Un sun donas, juvenils, personas con pauca, scolazione e carcion senza il pas Svizzer, specialmente tals con instaus da dimora, malgues laburan saven sud circunstances de labur precares. G. Bia ai iu alla malura entras questa pandemia corona. Sacia piars in plats de labur, la legge ai ida in paglia, in bien amici ai morts. Plans per la vetta, ni per la clamada ai
da l'aua giù. Nies munt vesa bia del mal, nies munt ai malsauns en bia graus. Sco avai nos udiu l'emprem lecțiu, și leu in cărșau destrius per tiara. Io. El se sanfla en una greva situaziun. Job vesa mo ner pli. El endriesha a moda sun Petra, cum spert cae sa veni priu ad ins la richesia e la familia. Pli spert quin quenta sa malsogna surprender in carșau, ni quin gref destin vegn surdad in sco tier Job. Cars presens, c'hai dat ten a nus, tier tut ils quitaus e tut il gref che vegn sur da nus. Sco che stifidaivels a nus crece, in capesha nus, il ai Jesus. Viver con Jesus lietza meternus en pai. Sco nus vain udiu oze l'Evangeli ai la sera da pieder venida medegada della febra, febra, ina pincia malsogna, forsa, no. Cura della febra era una grande causa, da mai che la scienza e la medicina erano bo anche sviluppate sco ozildi. Jesus ha regalato alla donna nuova vita. Biam els sons venieven tir Jesus ed eran medegai suventer. Jesus ha scacciau orde ils demonis. Ja quest plait ils demonis in questem 2020 fa negin a tema. Ma quest plait vuol dir les causas, las situazions que quetchen nus. Nos demonis han esser opinions que disturben nosa veta. Ai sa per exempel esser bia malsognes, sagi quai depressions, ni sco dien tuts ozildi en temps questa pandemia, quest plait ingles famos burnout. Ai sa era esser infeliu e fec restrangiu malec da Dio. Se eu hai il tema din Dio che castigia mai, lu restrencia quai mia veta. Jesus scengeggia veta. Per quai ha il vuliu menannus tut tier l'origine, tier in veta con Dio, tier il bab che carezza il scarciauns. Jesus veva in fontauna da forza, l'orazione. La tascia da dat con il bab. La demaun marvel aunc avon cae caci dis, aisel levaus, ius giodora, e serantius en il liuc solitari, e leu ael fac oratio, vainus Gesù Diu e l'Evangeli. Per quai saveva el da abbia cresceuns sustegn e miglioramento. E l'orazione e la relazione amiabile con Dio anflainus nies sustegn. E l'orazione savainus senti la carezia da Dio. Cars presens, quai che nus avaien surveniu, duainus vinavon. Quai wabo asci bien bain con nus, sco Jesus en quai temps de la pandemia, lu, sperainus cae veni puspai tuts melia. Nus avain bo medaga tut les malsognes. Nus avain assister e gida ils malsognes. Fa ad ils curacha e speranza perché se desparien bo. Quai agir sa purta miglior.
Nus savaien suanta Jesus ed ascia da sostegn ad autos. Cardienscia che viva, sa, medaga e bagaggiasi. Cardienscia che viva, sa, medaga e bagaggiasi. Ludaus a Jesus Christus. Nus confessain la cardienscia. Eu craiel enden in Diu, Bab tut pussent, scafider del cielo della tiara, ed enden siu sulet son fel, nia Seigneur Jesus Christus, il quale rechat del son sper, nascius da Maria Pujala, a intiraus ut Pontius Pilatus, ai venius crucificaus, morts e satraus, ai eus giu enden in suffians, il tiers ti levausi da mort en veta, ai eus a ciel, cessa davar drecha da Diu baptut pussent, da nunder che il vegna veni ad erscha sur vivs e morts, eu craiel enden in son sper, in a songia cattolica baselgia, cum in onsa dil sons, remission dils pucavus, levada della carne, nella vita perpetua. Amen. Supplicas. Bien Diu, ti ais annus damanaivel et ti audes nossa supplicas, per quae rugainus plain fidonsa. Per las baselgias, che las predegen bo doctrinas che fan tema, ma ben la nuviala libronta che Jesus ha annunziau en plait ad ovra. Christus taitle nus. Christus exaudamus. Per tot quels can surpriva la baselgia e la politica ed la società responsabilitat ed ein el temps de dots surcargai che els prendien las dretges decisiuns ed emblidien bo als paupers a fleivels. Christus taitle nus. Christus exaudamus. Pels cristians che viven en pauperedat e vegnan deprimì per via de lur quitaus, che els percorgen agit e solidaritat en lur greve situaziuns de veta. Christus taitle nus. Christus exaudamus. Per tot quels che s'engagen e la sanedat publica ed enviar autos secturs per nostra sanedat, che els piardien bo lur forzas e sentien cun engraziaivels che nus essen per lur sustegn. Ora von tot rugainus per nos malzeuns, che desidereschen suenter migliorament. Christus taitle nus. Christus exaudamus. Nus rugain per tots che intrests per via della speredita di bien cristian, daia dels confiert a forza e las uras de cumiau ed en crescedecina. Christus taitle nus. Christus exaudamus. Bien Diu, nus engrazien a ti che ti ais queu e prendas en cunder tut quae que smacca e turmenta nus. Ti affidaibile dat tonscha lunch sur il temps ora, e dat annus nuova speranza. Persuender engrazienus a ti, usa ed adina, entras Jesus Christus, nies frar e Signor.
Orai soras e frars, que mi ai os frenda, da vendi prasciai la Dio, il ba, tut pusen. Seigneur, tias scafiu pão e vin, per porcer al pievel, vivonda, forza e alegria. Conforta entras quels durs della sonja chavera, nossa cardienza, renovesha nossa carizia e consolidesha nossa esperança, sin la via que maina nos alla comunión eterna en tiu reginavel. Entras Jesus Christus, nia Signor. Il Signore cum vos. Alzai ils cors. La ingrazia al Signor nies Dio. Nus gracien a ti que ti ais in Dio dels carchauns, que nus achai numnatai Bab, e vese la vetta e nies avigni entes mauns, per quae fagiainus os domenica, e sanctificain ella sco didil Signor. Suanto l'exempel e l'invitazione da Jesus Christus, serdonai-nos que avontiu altar per fa e l'Eucaristia a ti nos ofrenda da laud ed engraziamento, que utras glorificai-nos tai, cais il origin da tutta veta, era la fina mira da scadina creatira. Plain alegria, alzai-nos nos cors tiertai, e intonain il himni da laud, que veremai ti meretes. Adieu. Tiu fel Jesus Christus ed arases juvenals ed amics, ein semes en per ils paupes e basignus. El san cartiu ad in mund, en el qual ai vegn bo ad apli su e sud, rigesia e paupradat. Per quae ein el semes contuts a maesa, pur sciupun e possibilitau cuminonsa als carchauns, queren veni exclaus sco pucons e pucondes, als publicans, als fomentai, als melsauns, et aquels cain veni sauns, perque els tuts sapien viver. Asci arrogai-nos, tiu son sper, veni sur ils dons de paun e vin, e feci els tier, il cier, ed il saug, da nia Seigneur Jesus Christus. La sera avon tiu piti, a Jesus priu inaga da plei il paun, a rot el, e dau ases amics, gent. Prendai, e maliai tuts da quel, quai ai mio cier, che ve da vos vi, per vos.
Medem mein heil suende la china, priu il calice cul vin, ed ec adiels. Prendai, e buai tuts or d'aquel, quai ai il calice delle nuova e perpetua ligia, miu sau, che vegni spons per vos e per tuts, en remission dels pucaus. Fagiai quai, en memoria da mai. Misteri da cardienza. E confessai in te elevada, en token che ti tornas. Agebi en Diu, tai lai nus luda, tias bo surchau Jesus alla mort, tias levantau el alla veta, che nus celebrain queu ensemen l'Eucaristia, lu continuai nus ils traditions que Jesus ha surpriu e confirmau per deliberar e medega ils carchauns. Lain en flanus enden parter il paun ed il vin, la curascia e la forza da consola ils cumbrigiai, da metter si drech ils sturci, da sister aquels cas che han piars lur curascia, da se metter en per giustia, e metter nos speranza sin in avetta en plenezia. Nus rugain tai bab per la baselgia, lai restai la fidaibila asia mission d'annunziatiu evangeli en quest mund, en firma te surviens, en special nies Papa Francesc, nies administrator apostolic Pieder, e tutte las dunas ed ils umens che han surpriu in pensum e la baselgia. Misericordaivel Diu, nus confidain era a ti ils carchauns, che nus vain carexau e cain morts. Dai ti adiels quella patria che era nus desiderain in di. Rasa surmegiunt las alas da tia prescienza sur ils moribuns. Ensemen cun Sonja Maria, e la muma da Jesus, e siu spus San Giuseppe, cun els apostels e marters, cun nos sons padruns, son placi, son Jaclau, e con tutti ils sons, ludain e glorificain nos tai, entras tiu fel, Jesus Christus. Entras Christus cun el ed ienden el, ai a ti, a Dio baptisent, e l'unità del personi, tutta onor e gloria, da perpetuum in perpetuum. La carizia che deriva del Signore è asci gronda che nus assempli danda el culpla familia bab. Quella esprima la carizia e la relazione tier el. L'enercità oz tut sapientiva main, quella a nus, bain in conoscenta l'orazione. Bab nos, qualche ti eis in ciel, sons veni facil tiu num, ti originavel ventiernus, ti aveglia da ventis in tiara scoen ciel, ni espun da minciadi dai anus oz, perduna anus nos pucaus, scorus perdunain anus culpons, e main anus voen empruament, mobain spetra anus dil mar, spendra anus segna da tut mar, dai bondadai vila main pais en nos dis, perché nos podaien entrasti misericordia, adina essa libers da pucau e seguirs da tuts embruls, spingiont la beata speranza e la venida da nie salvada Jesus. Persai tessa originabel, il spert da Dio unescia quai cae separau, e che stat en via in alauta.
Entra sia força a el Senhor prius in se sex culpa e pecado del mundo. Así arrugai-nos, Senhor Jesus Christus, mirabo sin nos pecados, mobain sin la cardienza e la fidanza da tia baselgia, e regala a diella unitat e paz tenor tia veglia. Nos vai recir la grazia da Jesus, e desenclamai da portar el mundo la paz. Quella paz da nia Signor Jesus Christus, saigi adina cum vos. Chur da Dio, que prendes na verdes pecado desse mundo. Mirai il chur da Dio, che prende na verne il pecado del mundo. Beai quels che inclamai la chavera del chur. Senhor, eu sou bom em todos, que te venius ut mio teix, dimo en plai, e mio almadaventa selva. Per la comunione, ven l'emprem da varta siniastra e suvente da drecha. Usa scesesa.
Orazione al temps de Corona. Dio Abab, nus vegnin in nostra miseria tirtaia rugain per tia protezione del virus Corona, che custau la vita e che porta bia miseria als cristians. Nus rugain per tia grazia, preserva nossas famílias, societats e entir mond de malsognas e catastrofes. Nus rugain tirtai plein speranza che la virolazione possa combattere le nauschas consequenze del Corona, che l'economia possa se revenir e che nus astien bain gleiti se mover libremein e senza tema. Meina als meuns ed al petrac dels miedis, dels regents e dels gidonters che alla cerca suenter migliorament e sligaziuns sco combatter l'epidemia. Nus rugain pels malseuns, che els possiam bain gleiti puspai venir seuns e per tots quels che viven plein tema per via del svilup della pandemia. A nus rugain pel personal de Cira che s'engaja senza paus pil provvediment medicinal dels malseuns. Possian els tots sentir la forza del ciel e bo piarder la curaja. Meina tot les umfrendes della pandemia alla vita perpetua. Amen. Salidada sei Cristi Maria, plena de gracia, el Señor hay contigo. Y es benedita desde las tunas, e benedius hay il fresc de tiu ves Iesus. Sonja Maria, mumma de Diu, roga per nos pucons, us es en l'ora de nostra mort. Amen. Lai ura. Nus engracien a ti nies Diu per la vita, per la lis e l'enconoscienza che ti das annus entras tiu fel, Jesus Christus. Unicun el ed incun lauta, lainus puspai semeters in via, ed esser leu e la veta da minciadi per deces enuncis da tiu evangeli da veta, lis, caretia e pais. Por shanus leutir tiu agid et tia benedictium, per quae rugai nos entras Jesus Christus, nia Signor. Benedictium del pão da sonjagada. Benedius aegi il num del Signor. Signor, nies Dius ca fider del mund, nus engraziain per il pão cae fresco della tiara e del lavur del carciaun. Tiu fel a benediu pão e pursiu quel als fomentai. La sera avon sia passium, a el daus ex als juvenals el segn de pão. En siunum rugai nus tai, benedesha quest pão mort intercessiun da sonjagada. Dosta-nos la fome e fortifiquesha quels que malien quai pão. Gida que nos paterchaien bomo vida nos ex, mobain saidien era proms da segida con il proxim, e partor nies pão con il frar e la sora en miseria. Unicum tuts carciauns, lainus benedi tia bontat paterna, us et in perpetuum.
Il Signore con vos. Benedius egli il nome del Signore. Nia sagit aien del nome del Signore. Deus il Tutpotent benedicimus, il Bab, ed il Fel, ed il Sperson. Cars presents, je wish lavus tuts, tut bien, stay souls, et in abiala jamna vinavon, ed ots in abiala domenica. Mai è la paz con vos. Per abbandonare la vaselgia, l'emprem scotia la comunione, dalla parte siniastra, l'empre e sventa, da parte drecia.